90-х годов выпуска в отличном состоянии на новой Кезек эми сектор 4-төгү унааларга келип жатты. Урматтуу YouTube көрүүчүлөр, бүгүн 29 август 2021 жыл авто баалары кара түстө Honda Accord 2002 жылкы объем 210 000 км жүргөн, баасы $6200. Рассрочкага $3000 чейин машина алабыз, алдын ала $1000 наличка беребиз. Калган суммасын бир айдын ичинде 90. Toyota Avensis правый руль 2003 жылкы, көлөмү 1.8, баасы $5200. Квартиры в строящемся доме в районе Кокчар по очень выгодным ценам. Строительная компания Brand House продает или меняет на автомашины квартиры в строящемся доме в районе Кокчар. Toyota Corolla кара түстө 2013 жылы чыккан, көлөмү 1.8 автомат, пробег 121 000 км жүргөн, баасы $11000. Обращайтесь в радиоотдел. Задний камерасы бар. Mercedes 210 ак түстө 2001 жылкы, пробег 387 000 км жүргөн, коробкасы механика, 6 ступка, 2 седай, баасы $3500. Внимание, аварийное вскрытие авто, изготовление ключей, чип ключей, ремонт замков, замена корпуса ключей. Subaru Legacy B4 347 000 км жүргөн, жылы 2003. 2 объем 5 турбина, баасы $3200. Mercedes 211 көк түстө, жылы 2002 жылкы, көлөмү 3.2, коробка автомат, баасы $6000. Кара түстө Toyota Camry 2003 жылкы, көлөмү 2.4, автомат, баасы $7100. Салону кара түстө, кожа. Honda Accord рестайлинг, белый жемчуг, жылы 2006, баасы $8300, 100 000 км жүрүптүр. Эки көппү? Эки объемму? Toyota Ipson күмүш түстө 2001 жылкы, көлөмү 2.4 газ бензин, баасы $5500. Toyota Passo 2005 жылкы, көлөмү 130 000 км жүргөн, баасы $350 000. 350 000. Volkswagen Bora правый руль 226 000 км жүргөн, жылы 2003, 2 куб автомат, баасы $300 000. Бул жерде Toyota Tercel автоунаасы правый руль Россиядан келиптир. Жылы 99 1.3, $2900. Subaru Forester ак түстө 2002 жылкы, көлөмү 292 000 км жүргөн, баасы $5000. Honda Step RF3 2001 жылкы, көлөмү 2 автомат, срочный, баасы $5000. Номери 0557 88 88, салону состоянии на новой резине
Жақшы малда 39 кузов, жашыл түсті, 2001 жылғы, көлемі 3. Басы $5300, коробкасы автомат. Honda Accord Tornado кузов, простой мотор. 2000 жылы шыққан, көлемі 2 автомат, $4600. Honda Civic Ferro седан, 2001 жылғы, бюджеті $4000, телефон номері 709 96 99 96. Коробкасы автомат. Honda Saber 2001 жылғы, 2.5 автомат, басы $4000. Mercedes 210 универсал, коробкасы автомат, жылы 2001, 2 GT седай. Состояниясы жақсы, азыр қағазды алып көрелі. Қағазды да алып көрсек болады. 2 GT седай дизель, басы $6200, телефон номері ушул. Honda Odyssey 2001 жылғы, көлемі 3, 6 цилиндр. Басы $4700, номері 705 11 62 40. Моторы привозной басылған еді, Привозной моторы басылып тұр. Қара түсті Honda Stream 2004 жылғы, көлемі 1 GT. Басы $5400. Қара түсті Audi A4 2001 жылғы, көлемі 2 автомат. Басы $4500. Honda Serra Pro Euro, жылы 2001, 2 объем, газ, бензин, басы $5,500. Алаш көттік, басы $5,500, 2 номері бар, чалып сөйлесіңіздер болады. Toyota Camry Pro Euro 2002 жылғы, 165 000 км жүрген, объем 2.4 автомат, $7200. Уважаемые абоненты Билайн, Мегафон и Ол, радио вы можете пополнить баланс на любую сумму. Уважаемого пополнения. Mazda Demio, жылы 2003, объем 1.5 автомат, 230 000 км жүрген, басы $3800. Цена $15 000. Продает 2 дома в селе Сосновка. Общая площадь участка 32 соток. Цена $15 000. Звоните аварийное вскрытие авто. Lexus ES 300, жылы 2003 жылғы, көлемі 3. Басы $7700. 2 номер бар, үстінде люк бар, чехол кигізілген. Или же по номеру 0550 93 94 94 0550 93 94 94. Toyota Gaia, жылы 2000, объем 217 000 км жүрген, басқа 910, басы $4000. Сварочные работы бесплатно. Телефон 073 89 99 99 073 89 99 99. Сомасы тайнаған жолы бола тұрған.
320 болушу. Бул несин жазыш керек? Эчтекеси деле жазалуу эчтеке деле жок. Багаж кичине катуураак жабылат, ошол ягы да косяк. Бир эле косяк, Арткы багажы бир аз катуураак жабылат, ошол эле косяк эдет. Боло турганы 320 экен.